E aura ki ana te tangi a Pōmare ki ngā mate o te tau. We came here with our dad, my father, Hirini Moko, me, my sister and my niece and I as part of the Kawe mate that's going to precede the Māui Pōmare Day. Our father died about 2 weeks ago now. For us, he was our dad. Other people knew him as, you know, a leader, a teacher, a mātauranga specialist, but for me, he was my father. Ko ngā kawe mate o Taranaki me te motu pēnei i tā Irini i wakaeketai ki runga o Ōwae waitara. We came to bring the kawe mate of my father here to Watu Te Atiawa, but also in celebration of Māui Pōmare Day. It's part of the, I guess, hononga between Ngātiawa and Te Atiawa, and continuing that practice. That's why we came. O tātai mate, ko te mate nui no wahoke o tātai o Taranaki maunga ko tā Hirini Moko Mead. Ki tara mai tana wānau. I runga i te mea, tana kaha hara mai ki roto ki tēnei whare. Wiri ngā honongo Te Atiawa me Ngātiawa. O tātou tūpuna, awa nui arangi ena tātai wakapapa. Rua tau ki muri, hui mai, mātau, mātātua waka, Ngātiawa iwi, me tokomari waka Te Atiawa iwi. No reira, korea pea te mate nui o waho. Nā ware o ka wano o ngā iwi o Taranaki me Ngātiawa, te reo wakatau Māori o ngā kirimate kua eke ki runga o Ōwae te rānei. Iwa te kau tau, tō tātai tipua, tō tātai kahurangi, tēnei, tō tātai Tā Māui Pōmare, kua whakaturia tēnei ware, I te tau ko tahi mano i warau, toru takau, me tana tiki. Ko tō tātou kingi o tērā wā, kingi koroki, nānei i tūera ia. No reira, mo te rānei, ko te kawe mai ngā mate. Ka tika, ngā mate a puta ki te motu, ko mohi o tēnei ko tā hiriwini, tērā momo anō, raua, nā kahurangi, kua riro. No reira, kawe mate te kaupapa mate tarānei, ngari hei te āpōpō tō tātou Arikinui ka tai mai te whai ngā tapuwae o tana koro eke ai a kingi koroki. Ko ngā mate o te maunga nei, ko tērā pou noroto i a ngā rua hinerangi, koro henare ngāia, hoi te anō rā tōna pānga ki tēnei marae o manukurihi, ko te uri aia o ngā ia pake, me hetahi atu o ngā mate o te maunga nei, hoi anō rā ko tētahi o ngā ikanui, ka kawe ai tā rānei, ko tērā rangatira o Ngātiawa, ko tā Hirini Moko Mead. Ko rōrawa nei e tautuku ana i ngā mahi a Taranaki i roto i ngā tau. Pēnei te wā i noho te tarai pūnara o Waitangi ki tō tātou marae o Ōwae nei, i hara mai aia ki te tautoko i ngā kōrero mo te muru me te raupatu. E hono nei a Ngātiawa me Te Atiawa, ko tēnei mea te muru me te raupatu. Ana, ka hono anō rā tātou i tēnei rā i roto i te mate. E i kaka ana Jamie Tūta ki te pōwiri ngā wānau i mua i te rā whakamaara i a Tā Māui Pōmare. He kaupapa nui tēnei rā o Tā Māui, ne? Hei tēnei tau, ko te iwa te kautau mai anō i te whakatūtanga mai o te ware whakaairo nei, o te ikaroa Māui, taino tia rā ki te tiki kohatu. Hei tiki whakamaumaharatanga ki a Tā Māui. Nō reira, ko te kaupapa, he rā whakamaumahara i ngā mahi a te hunga pēnei a Tā Māui, hāna mahi roto i ngā mahi auora, hāna mahi tōranga pū, ngā mahi roto i te moana nui a kiwa. Koe no, hei tauira aia mo tēnei wakatupuranga me ngā wakatupuranga e are ake nei. I guess it's still raw for us, but it's good to hear again people's stories about him, to understand the impact that he made, but also to share with
others, because there were other kawemate here, you know, our sadness with others. So that's a good part of the process of grieving. Me hanga I tonu nei ki ngā reanga kai tapuwae mai. Nā pehea tātou i ngā iwa takautau kai mua i o tātou wakatupuranga. Ka māramahia nei, ka mōhiotia nei, i ngā kōrero mo tēnei tipua Tā Māui Pōmare ana mahi nui te ao tōranga pū te ao hauora. Ko e te heona kaupapa pakanga nei e ia i tōna wā, e pakanga tonu nei tāu o tēnei rā. Nō reira, ko tāku e tūmanako hia nei mo ngā reanga whai mai nei, kia kite, kia mōhio mai tēnei tipua o tātou. Kua tai mai ko ngā wānau pani o Taranaki o tirā te motu ki runga o Ōwae, a kaore roa, ka tai mai oki te kiingitanga me te Arikinui, Kuini Ngawai ono i te pō ki te wakaariki i te rā o Tā Māui Pōmare. Aroha Broughton-Pue, Tai Uru News.